Pemirsa pemerintah Kabupaten Badung Madue Anceng antuk nedunang wilangan tengkes kantos 5,5% ring warsene makin. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase Ngaptiang gegira samian angger di sejeroning nes wilangan tengkes ring warsene makin. Wakil Bupati Badung Ketut Suyase Mausang warsani mangkin Badung Madue Anceng antuk nedunang wilangan tengkes 5,5%. Kaaptiang gegira ring sajoning masikian ring sajoning nes wilangan tengkes ring Kabupaten Badung Kanton Memargi Becik. Paiketan Dani Mastikayang Badung side nes wilangan tengkes inucap sah kantor 0%. Manut Dani, Anceng penedunan tengkes ring Kabupaten Badung sampun ringsor sayang sareng Anceng sani kaejan pemerintah pusat inggih punika 14%. Ring warsa kali-tali kali likur Anceng penedunan prevalensi tengkes ring Badung 6,5%, nanging sane kepanggih wantah 6,6%. Asa punika taler ring warsane lintang Anceng penedunan tengkes inggih punika 6%, raris ring Kabupaten Badung sida manggih 4,1%. Pemargi inucap nenten lempa saking pangupaya tur prekanti saking samian bage. Pemerintah daerah kesarengin makudang-kudang instansi sani mepaiketan, organisasi masyarakat miwah krama maut saha ring sajoning laksanayang program miwah parikrama sani madue tetujon nas wilangan tengkes. Makudang-kudang pangupaya inucap silih tunggil nyani nincapang akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, panincapan gizi masyarakat miwah edukasi, tur maning sosialisasi indeke mabuat nyani nes tengkes saking alit. Lianan punika taler antuk mecikang sanitasi miwah akses toya bersih sani kedadosang uratian pini utama ring sajoning nes wilangan tengkes. Bali Pos Nguningayang.